Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka kenuhun jungi noilam jong ka Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association haka arpu pratrik mentau nailar hajar arpau kala lit pensngau hak menteri jong ka sarkar jila wapai ikutnat puli puthi ba lakman remboi halor ka jing pompat penteri kam jong ka sarkar jila ya ka jing situ lop thamai kat kom bala menjur da ka 5th pay commission nak benta ki nohikai school ki bahikai haki school deficit u president jong ne kenuhun ki nohikai school deficit haka jila uba biki khongjiram habai kran bigila pathai ko bor le thu ba ka seng kala pen sngau ye ki babun ki mat syaka sarkar da ba IT ru ya ka dor khas hau menteri jong katnat puli puthi khnang ba ka sarkar kan pentri kam no shen ya ki jingkawa ki ba ka seng kala de pen sngau nadu ki snam ki bala dep benengkong ke bengi ya kren mat I ka dei syapang ka areas jungi ka bedang sa pending areas bat kumalong mentahi idang yo dang 100% nhiều % impact yo thì cắt cung có đa trong của mình như đây bạn yo system mana snap này mình ta để hadu asnam impact yo thì ngila ot ngila kapan i minister bi intervene nang ba có đa trong I bin siêu no ira device area trong I device stay trong cái area trong I in letter and spirit ta đây cái vấn công nah kalian minister yang ba hadin atayo yigini gi siu jungi di insekren insa ai daga minia kun bari knang minia tu ka e gi la mana ko ba a buda ke bingi yasim bari ai kalong ke jing menteri kam ya ka 50 commission nila ya kren ba bari minister ba nah kalian gi government employees lani kinong te sokan ki kilayo la enjoy ya ka 50 commission na dong sadong di benefit kan bangi pada ngimpat yo isu yo atang ya ka tulok giveaway 4 menteri kam te ini giveaway gi bun hang gi ngi devan yo lain no ka tulok ni devan yo ya ka new pension scheme ni devan yo ya ka ni ka DCRG ni devan yo ya ka ni ga ya ka medical reimbursement ni devan yo lem ya ka matan TV matan TV ipun giveaway ngin hapan yo tina kaliang di government employees ila yo lembaga office menondom ngiru nikwa bakasokan kan pendi no ya office menondom kenang ba ngiru ngin yo lem kumbayo inong tesukan ni film di sini ya ki ndai kumba recommend ka 50 commission ngiru ngidai hak ban yo yigini I benefit nalor ketulok ke ngila yo te ke ba wei ke da ke bengi ya kren ya ye minister ka dei halor ka jing yo tulok ba mano benai ngila kren ka ju si ka ju prosista long kren yu ma uding ngap prosista ka ju si ka ju ba ngi gino ka ju sip yo tulok sisen nai benai ba kat ban poi ke tulok school kalong hadu sam san benai ti hagani ke pertai digital ke pertai internet ke pertai communication ke ba state bahang isnya wa to tulok sisen lai benai kalong outdated mo kami have show kat ngani ga jok dan yang bakasokan within 1 hours within half an hours bahkan la no kan la di digital kan la di ginu gi mo di pertai network menta ki ba yu bang in yo no man no bana kumbayo inong te saka mangir idon kam ban ba mandi ngo idon kam haji ngasem ikun iti bat menta rete tina kaliang I minister ila ong bai sumpia bhai kani wat in persang ban thau wilat ti ban slop bat di officer knang ba kani tulok kan long be ngo long man no bana ti owai pada kebangi ye friend siapang ganega DCRG DCRG gadai ka gratuity ke bni ai hadin ngala sampai lani lada kiyam no hapor ba tang tre lani in service ti kumbalong menta ni ginong hikai deficit niyo 3.5 lakhs
But kane ke 3.5 lakhs kade ka amount ke bagi yo haka third pay commission. Ndai haka fourth pay commission tu. Ka fourth pay commission ka ai nhiều lakh. Và ka third pay commission ka ai lai lakh sistem. Menta ka fifth pay commission ka ai 10 lakh. Ngi pada ka bagi yo hat ar khalai sina menswa lai lakh sistem ni dang yo ini amount. Ji ngila kerpat yo minister basu bha ai no 10 lakh. Wat nak yang departemen tu kelakula belum justify và na lor ngimdon pension na lor ngimdon medical reimbursement na lor ngim yo give benefit wat kayo duna ya kadisi aji ni snau ba minister ba dei ban raise bay ya sekarang kumbayo lem give nong tesoka klemdon kanu ni dei kat kum ga recommendation jongka fifth pay commission ti kini gilong di bakam kongsan iba nakaliang jongi ni abu Ahmad Minister bat nila ong du yung minister ba ka revise pay ka aerial jong ka revise pay la kumno shwa ka Christmas ni devan yo lem ho yung duna pisa tang ba kam na lai kata ka duna pisa nay at least something is better than nothing ka ba bun ai ti nakaliang yung umnur ban ong ba ho ngan la tam ta yo ong la kan la ra nya ta ti ngiru isum thu i jing a yang sokan bat nakaliang yu ula ringi ula asywa ringi ba take off yang ni persang ban proses yang ni mat hapo ata yo ong yang ni ba ni dai ban phun ni dai ban kendu ni dai ban kren kaya kan diga kam kenang mangan la ban ya thu ka ai ko ngala dep kan la ka ai ngala dep development minta yang nawar ini kata dega yang keren yang ini minta baru education minister but it means va kumasoka klasim most important yang education tam ini pun ni kami nanti makasokan kan syaswa sisa dari kuah ban roy kari berjalan jauh ban start menginong well develop well advance kumalong give state hari India kumalong give India kade van take top priority education wat van take top priority education ide kan high mark sikinong ka ibadai pillars ipaya ibakbun kinong ai kinlang start ikna klemaki kasai kan strong bahag education di raga state government kasingkia kata kade van la ya ka ni kan kami in letter and spirit but klem da Muslim show Muslim begini, mo dikisi tahu ya terus nem kaji.